Zdravo svima, ja sam Almira Master, a nisam rekla skoro godinu dana. Ok, zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu Dnevna doza fotografije. Ja sam sad postavila nazad ovu panoramu i ne znam da li ćete uopšte da me slušate šta vam budem govorila. By the way, iza mene je Sredačka župa i ja sam na mom omiljenom mjestu. Ok, ajmo sa predavanjima. Danas ćemo učiti o white balansu. Da li vam se dešavalo da vam nekad fotografije budu žute? Vi fotografišete i kontate normalno to neko svetlo, ali kad pogledate fotku bude žuta. Ili jedno fotkate onako pod jednim svetlom, pogledate fotku, ona bude plava. Vuče na plavo, vuče na žuto, vuče na zeleno, želeno. Ljubičasto, onako roze ljubičasto. E pa to je white balance. Kako možete to da rešite? Možete tako što ako fotkate u pro modu, to jest profesionalno podešavate blendu, brzinu okidača, ISO, tu imate i još jednu opciju, to je white balance. Imate ono, imate kao raspoređeno da li ćete po ovakvom svetlu, onakvom svetlu, imate ikonice, kad je sunčano, kad je oblačno i tako dalje. A imate i kelvine da podešavate na koliko kelvina da vam bude osvetljenje i to jest taj white balance, i onda kako provlačite po tim kelvinima vidjet ćete kako vam se boja na fotografiji ili na videu menja. I onda odaberete koliko vam kelvina u tom momentu najviše treba. E sad, ovo je za pro mod. Ako ste u auto modu, što pretpostavljam većina vas trenutno jeste, i napravite fotku takva kakva jeste, ima spas i za nju, bez obzira u kom vuče. Znači da li vuče na žuto, pa onda znači, to se smatra kao topliji ton, ili na plavo, to je hladniji ton, ili imate na zeleno vuče i ono na mažentu, ili kao ljubičasto. Možete u neki editor, u neki program da otvorite tipa Snapseed, mada ja malo slabije koristim Snapseed, ja više koristim Lightroom. Zapravo ne više, ja zapravo sve vreme koristim Lightroom i u kompjuteru i u telefonu. Tako da imate jednu opciju tamo, na primjer ako Snapseed od vas neko koristi, ako vam fotografije vuče na žuto i onda idete tamo gdje je temperatura fotografije. I ako vam vuče na žuto, pa vi uzete i vučete onaj slider prema plavom. I tako od fotografije sklanjate onu žutu boju i odredite koliko vama odgovara boja na fotografiji da bude. A ako vuče na plavo, vi kontra uradite. Opet odete u taj white balance i onda uzete onaj slider i od plavog idete ka žuto, provlačite i tako se onako dobijete onu boju koju vama odgovara. Znači skidate plavu, idete ka žutu i tako obrnuto. E sad, šta se dešava ako vam ide na zeleno ili ako vam ide na ljubičasto? Nađete tint tamo u nekom editor programu tipa Lightroom ili Snapseed u ovom slučaju. Nađete tamo tintu i onda imate jedan slider koji je onako zeleno, koji ide od zeleno prema ljubičasto. Ide sada. Ako je vama fotka zelena, onda ćete vi taj slider da vučete prema ljubičastu. Ako vam je fotka iz nekog razloga više uvatila ljubičastog i tako vam je nekako poljubičastila, onda ćete i slider vući od ljubičastog ka zelenom. I tako podešavate otprilike u kom tonu želite da vam bude fotografija. Znači nije sve izgubljeno, možete uvijek da je ispravite. I to je to što se tiče tih žutih i plavih fotografija i sve to, znači sve to rešivo, možete da rešite. Moj vam je savjet da možda instalirate taj Lightroom koji će vam jedno 30 dana biti besplatan i on 30 dana vam pruža mogućnost da editujete RAW. Posle 30 dana samo JPEG fotografije. Ali je dobra stvar, kasnije ako se desi da uzimate neke presete, onda ćete koristiti te presete u tom Lightroomu, a možete i sami kreirati, što je super stvar. Tako da moja preporuka je više za Lightroom nego za Snapseed. Toliko od mene za ovu epizodu i vidimo se u sljedećoj epizodi sa nekim tips and tricks, nekim trikovima, korisnim informacijama. U suštini sve što vam ovdje govorim je to nešto što stvarno treba jednoj fotografiji i ako bilo šta od ovoga vam nešto omani ili fali, nema ništa od fotografije.
što ja na svakodnevnoj bazi u svakoj fotografiji primjenjujem i to vam čini fotografiju da vam bude dobra. Tako da ima još puno stvari koje treba da vam ispričam, ali o tom potom. Ok, svako dobro i vidimo se u sljedećoj emisiji.